امروز اولین خوشخبر برای اکای عزیزم و با کلی پادپیسچیکو انمی رنج روور در تای پای ما میبینین با دستگیری برادران غریب، با دستگیری انم نفران که 1 روبل 2 روبل 10 روبل 100 روبل 1 سوم 2 سوم پارتوفتن اکای بابایان صاحب انمی ماشینچای بهترین شد که خیلی با اونو رحیم پولی اکای بابا جان خورده رحیم یک آدم بی‌سواد شیطانی کرده پول شگرفته پروسا همیشه داشت ما قناعت بخش من همیشه تشکرانه میکنم که پام برآمده قناتم خستگی رفته است بعد 26000 سامان شی همش گرفتم دودارم دادم که برای هم کارتر سیمت که بیار در دست خودم دودارم رفت آورد رفتیم همین عروبه رو در نایه فرخور آوردم خریدیم خانه یزنه جانوخی یزنه نگه کی با سرمونک کسانی که در افین خاطر اکای بابا جان یا لایک را بجه نورا با دوستو برای کتون پاک نه که پول شما بهوده رفتگی نیست رحیم پروداکشن السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام خوب هستی جان سوز هستی خوب هستی زندگی خوب همکنین مهمانخانه بیا برادر شما علی این برادرم در کانال شما اومده السلام علیکم سوز یک جان رحیم پروداکشن ماشاءالله اینو کانال ما می اومدیم با دکان شما این سر یک کیلو چوب بگیرین اکا بلو جان اول جایهای در کاری را برای مخلصان ما پیشنهاد کنیم بعد چویا بعد کار با حضور میگیریم اجازه بدید نه الحمدلله پیش از همه کتابوش که میبریم ان شاء الله مهمونا را و بعدا ماساژ هستن سه تورمون و بعدا چی میکنیم پیجاما همین مسئله یک جایی هم میشه پیجاما گیری داره اکا بلو جان نه الحمدلله این اینجا مترو براسلافسکا اولیتسا براسلافسکا دوم 6 و باز رایون خینکی ده الحمدلله اولیتسا کیروا 10 کورپوس 2 و یا جای دیگه هستن این مارسکی پارک مترو لوبلینا اونجا فقط دوربوی گیاهی میفروشه باز هست یکون چیزی که برای مخلصا پیشنهاد کنیم انشالله رفتیم الان اکنون رحیم جان بعد از هجوما مهمونا را ما توصیه میتیم داروهای گیاهی برای پرستید برای فربه شوی خراب شوی روغن ماهی برای نور چشم و این چنین دوخیا از دبی مقصد از ترکیه و توفه ها هر گونه میموشن برادر با کدام نمره شما را یافتم میتونن مخلص عزیز نمرهایی که در روی اکران میبینیم همه وقت بنویسن در واتساپ ان شاء الله ما هم در خدمت رحیم جان مرحبا دوستان عزیز با مرکز خدمت رسانی هیجومای زیارت شو خوش آمدید سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران دائمی سامانه رحیم پروداکشن با کلی نفرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را در نویای فرخار تماشا می‌کنید دوستان عزیز چون به هر یک شما معلوم است امروز نوار نوبتی ما در نویای فرخار میگذره همراه اکای بوجان 300 کیلو ما انتظاریم در مرکز نویای فرخار اکای بوجان که از خود قزلسونیا باز همه کسا میبینیم که سورپرایز از همه عجایب برای اکای بوجان چیه با دستگیری برادران غریب انا مردم خیرخواه با اکای بوجان 300 کیلو یک چیز خوب تحفه کردن میخوام که این را به هر یک کدام شما پیشنهاد کنم و این باعث خوشبختی هر یک کدام ما که با دستگیری هر یک شما با یک برادر کمتر ما صاحب یک چیز خوب بهترین که در زندگی انا برادر همین چیز مهمه خیلی با اونو اومدی فرخار تماشا میکنی رحمت شما سلامتی خوبه بیا سلام این بچه ما عبدالله جان ترا خوبه همه تنجا این ماشاءالله خریدگی همیه مبارک شد رحمت خیلی دوام صحبت در خونه کنیم خیلی کجا میره همین تا ماشین های بکنم تو میدان بگیرم دوستان عزیز دوام صحبت همراه اکای بابا جان در خونه یک خش تابش در مرکز نویای فرخار ثبت میکنیم و این ماشینچه میبینیم برای رنج روور یک چیزی که خدمتی با کجایی که خواه میبرن میورنش بهترین کاره باز همش گپ میزنیم کی خرید با پولی کی خریدن کی دستگیر کرد همش ان شاء الله پیشکشی شما میکنیم با روزی اکای بابا جان قبول نکردید رفتید
салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи раҳим продакшн, ба кулли он нафароне ки ин лаҳза барномаи навбатиморо хати акаҷони азизи ма акай бобоҷоне анаму бо тахаллуси акай бобоҷони 300 килоа ки ҳамаи мардуми тамоми тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон бо ҳамин ном акай бобоҷона бо анами вазн шинохтагианд. махсусан мардуми ӯзбекистон, қазоқистон, дигар давлатам ки ба забони ӯзбекӣ ба дигар забонҳо ам менависанд. аз авҳоли акай дар комментария дар таги видеош пурсон мешавад. имрӯз аввалин хушхабар барои акай азизам ва ба кулли подписчикҳо анами Range Rover дар таи пои ма мебинед. бо дастгирӣ бародарони ғариб, бо дастгирӣ анам нафароне ки 1 рубл, 2 рубл, 10 рубл, 100 рубл, 1 сум, 2 сум партофтен. акай бобоҷон соҳиби анами мошинчаи беҳтарин шид ки дигар муҳтоҷи ягон кас намешавад. дари хона ягон кас намеравад ки ака биё мара иҷа бар, ака биё мара иҷа бар. соат 1 шабай, 2 шабай мебинем бародаршай, бачашай каси боша набоша ҳай мекуна мебара. ҳамаша суол мекунем аз акай бобоҷон ки ки ҳай мекуна, ки нигоҳбин мекуна. ҳамаша акай бобоҷон хушвак мефаҳмона. ҳама каса лайка мешкем рафтем. як борга салом алейкум. Салом алейкум. Соз якай бобоҷон хубӣ? Зиндагиё Шукр мешавад. И баъди мошинча дига лабо ҳама приханда. Раҳмат. Саломатиё хуб акай. акай бобоҷон якум савол оиди просмотрҳои видеоите ки зиёда аз 2-3 миллион просмотр гирифтагианд. бисёр нафарҳо дар картаи зери навор мондагӣ мегӯянд ки раҳим пули акай бобоҷона хурда, раҳим як одами бесавода шайтонӣ карда пулша гирифта, просто ҳар рӯз навор карда партофтесай. ҳамин чиз то куҷора ҳақиқат дора акай бобоҷон? ман дари хонаи ти рафтам, картаи хидма монду, ман айта чанд сум гирифтам. ҳамеёра ҳамаша мардум да гап зад ки баъзе одамое ҳастанд ки дили ниятчон баде акаҷон. раҳимҷон ягон чиз айма нагирифта. карта ба номи хидм маблағша гирифтам. ягон тама рақам надодагиам. ҳамин чиз ҳақиқатан холисаллоҳ ки мақсад ҳозир бо номераи акай бобоҷонам мегӯем касе ки ҳамсоёву хеш табори акай бобоҷонай аи кор бохабарай. як каса пулша гирифти хоҳ нохоҳ айдан як кас не як кас дигар меброяд. мақсад мо чизе мекунем аз барои аллоҳ мекунем. худованд дар болои сармонаи ягон камбудӣ ягон чи нест. иншааллоҳ ки авҳоли раби як сумини ки шумо мегзаронед иншааллоҳ ки беҳтарин кори савоб мешавад. бо мегзарем ба дигар қисмати саволҷавобо ҳамроҳи акай бобоҷони азизи ма оиди анаи мошинча. акай бобоҷон ай аввалш гап занен, чӣ қадар маблағда хариден, ай куҷо хариден, ки овард, ҳамаша гап занен. ай аввал худ сиёмка кардӣ раҳимҷон. картам да ай ҳамон рӯзи сиёмкат мадар сун гузашт. бачаҳои муҳоҷир партофтан раҳмат. ма ҷамъ кардам ҳамаша гирифтам 26,000 сомон шид. ҳамаш гирифтам додарам додам ки бирам картара симат ки биёр дар дасти худам. додарам рафт овард. рафтем ҳамин аробаро дар ноҳияи фархор овардам харидем. 22 та. ира пачка харидем? пачка харидем. 22,000 урусӣ. не 22,000 сомон. 22,000 сомон. мондагишта 3-4 бузича гирифтам. асрака гаштам. акай бобоҷон анамо чизе ки мо ҳамроҳи модар якум суҳбат кардем гирён шид. анамо чизе ки орзуи шумо буд ки вақте ки навори якум мо дар як харе ки бастагӣ буд, як харе ки бастагӣ буд, ӯ чиз ҳаёти воқеи шумо буд. мо ягон чиз сохта накарда будем. мардуми ҳамуҷа медонист ки як харам азоб дошт ки ҳар рӯз кашида як бори вазмина ва як аробае ки хай хутон дида будем дар кадом вазъияте. як чизе ҳаста ки калича то мете куҷое ки бихоҳӣ мерад. ина мо зангш задем ба худи ноҳияи фархора аз қисилсу ба ҳамиҷара камашда 10-15 километр роҳ ая. ҳамиҷа чанд километр ҳамин қадар ая? 14 километр. ина 14 километра дар 20 минут ним соат омад. фикр ки бародаро и ҳар як кори хайре мекунем беҳтарин кор мешавад. ина акай бобоҷоно миннатдор шидан ва ба орзуот расид. акай бобоҷон албатта орзуои оянда чи акай ҷони ман? ай ака уруша худо медона ака. ҳамешда шумо қаноатбахш. ман ҳамешда шукрона мекунам ки пом ромада қанотон қестагӣ рафтистам. баъд ягон ҷо дар кор шава ки ҳай мекуна? хутон ҳай мекунен ё бачам ҳай мекуна ё ки ин додарам ҳай мекуна? ҳар вақте ки касе ки озод боша бачатон ҳай карда метавона? бачам ҳай мекуна. вақтое ки зиқшен меброен як тамошо як мегӯян дар ҳаққи ҳам бачаҳои муҳоҷир ҳамашда раҳмат мегӯям ки миннатдорам ки дастгирӣ кардан ман ин ҳамин аробара гирифтам. шумо дам раҳмат раҳимҷон, и бародар дам раҳмат. дидед дӯстони азиз, як акаҷони азизи марам
خندوندن خوشبخت کردن این کاری آسان نیست برادر جان. از همه خواهش میکنم بهترین کار میشه که اول اکه بابا جان ما را ببینن، کسی که ای پیش دگی باشه را ببینه الهی توبه میکنه با کدام خاطر که یک خلت بعض وزن درخت اداره کردن نمیتونه وای بر حالی که این وزن میگه خیلی که بعضی نفر مونوار پارتنر در کامنتر نیست که خوردن بس نه تره بس نه اخی این مرد خوردن شا گفت که ما یک چینی شوربه را هیلا میخرم این وزن ای حساب خوردن از حساب مثال دیگر چیز نیست، همه چیزی خدا داد این خیلی با همه شکر کردن در کار که خداوند دردم داد ان شاء الله شفاش هم هست. در آخر همین را گفتنیم که هزار رحمت به هر یک شما برای دستگیری کردگیتون، برای سخنانتون، کسانی که در افین خاطر اکای بابا جان یا لایک را بزنید نوار با دوستو برای خودتون پاک نه که پول شما بهوده رفتگی نیست. این منزلی که از ما نوار کرده سیم با بعضی نفرات فکر نکنه که اکای بابا جان صاحب خونه با دبدبه شده کت و کت شید برادر جان. این خونه یزنش بگیم خونه یزنا جان اخی یزنا نگه کی با سرمولک خانه یزنا جان شاید در مرکز نویه فرخار همه جا می برای نوار کردن. هزار رحمت میگم به همین برادرم که ما در منزل یعنی برادر سیونکه کرده سیم. با شما هم رحمت میگم که یک اویله خوشبخشید. در آخر چی گفتن یک بابا جان؟ در آخر همش در رحمت گفتن میام. خدا برکت بیاورد. سلامت باشی. یک بار نمره تگب میزدید در زیر ویدیو میموندم شاید اگه زنگ زنن یگان چیز سوال کنن یا یگان چیز تو فکر کنن یا بعد دوربینی تو یک بار دیگه رقمتون تگب میزدید 905 09 47 80. همین نمره تا زنگ زنن همه وقت کار میکنن. 905 09 47 80 47 87. اینا دوستان عزیز زنگ میزنین از اول اکه بابا جان با خبر بشین. کسانی که نمیدونین مرکز ناحیه فرخار بیان از پس بازار تاکسیاش میسینه تاکسی قزلسو ها همه بیان همینجا خونه بابا جان بگن همه میشناسن که بابا جان همه میشناسن. میریم با ما یک هتل اوچگیر میکنه اوچا جان عزیز ما میخرین با همراه 4 تا صبح میکنین میگردین یک طبیعت خوبی زیبا داره طرف قزلسو. خداوند نگهبان هر یک ما شما دوستان عزیز خیر تو برای ما آینده دستگیر فراموش